chỉ bởi việc của lại hay MPL chung chang à bốc kan lu le nga ya video masalama around masalam loka khan Mizoram police le Kanan FC te inkhel la referee thutluk na maksak zet mai kha kan ena Buaina chuaka ti chuan Mizoram police in penalty an choi ba ka mi pathum ngot main red card an hmuwa kha thila ha chuan kanin lung rol tlang viwa mun sang ra kan post hat en kol pon referee thutluk na diklawani e ti kha kanin lung rol tlang thei khop maya tin MFA lampon hmala ro setin referee lama mason kan ngai je te po alang chiang viewin ka ria ti zon hi tun tuma hian kan en ho tur chu October ni som pasari a MPL match poimo tak maya Kanan FC le Saikhama FC te in tumtumin 3-3 in an ne toka atop lama hian boruak sang tak mai oma chu chu kan en ho don ani final lu la bai sei team le relegation playoff khel phak tuma tran la mek te pon theng chu tin ta chu tu mek te pon kan soi tel thenga mar sun ni ro playoff tang han ron in pet kai zui le nia tiang te pom theli aresa super safe dik takani kha chu aresa dik tak kan mule ta soi ta ni hi chu goalkeeper kan nei that jing mi kan ti kha nia a thok thei te kan lo soi fiam thu thin kha nia Josepha ball tawnia at peng chuak thale ngang mai corner kick loma change naresa a beng chuak tan lo loma corner te chui lu der mai kha zet chu corner changa Mizoram Premier League season kalme ka goal masaber kan muta loma tiang kha football hena thleng zen zen lava tinon le poni se voi soma voi khat poti theingem ti turang velani at chui thalu to ke loma corner train goal khung der mai game hi a hmu ram to khop maya TV atang po hi hmu na mani chuanin minute som palina Kanan FC lamin goran thuna Mizoram Police FC ne zo lo kan ti to kha Buaina a chu deuh hak kha an saitel ram do chuan ni thiam lo na khata kha nom lem lo bok ani ti chuanin he match poimo tak mai ni ya Kanan FC te hi relegation playoff khel lo turin chance chete te pon nei theng chu Mizoram Police din muna tang te point ti chuan chumi tal chua tum chu an ni boka tin Saikhama FC te semi final la in hlang kai bei se ni tunan chakani chuan tan chance a thadon boka chu ti kopa inkhel poimo churi chuan goal chu Kanan FC ran thun ta phot anei lo po semi lu thei khan ta chana thazok thei turang ai nia a mai ro chu antan har san na thlen turin ruat kima aron langle sok maya goal aron taulut Kanan FC defender am veng south tlangwala nia ki entaila are satana har salutuk toni 2-0 in Kanan FC playoff atanga tal chu tumin man shoi ta der mai kimen gol tang helen letar ti zeta daw tang nia ruat kima tawlu thalutuk dongki ma gola chantir chan 2-1 ania chantir thengem dongki ma gola ta tlang sok mai ava moi ve dongki ma free kick moi zet mai mangin Saikhama FC lamin an support ti khan an ron shoot then ta samphai khot chuak nge mai khania dongki ma center midfielder free kick thatak mai ron thriluta ennon le telaki deflect zau khiom ni na langa pui khi game murom taka Kanan FC terminus somni pakhat na goal ron thun len goal ni na ti chuan Saikhama lam terminus som thum na an goal khat na haron thun vele ta free kick mangin 2-1 anita hunala tam khop maya tin hei zandang a in fence po an tamani amuna hian n2 anom nuala an thompo ana tham ve khop mai kimkima Saikhama FC lam handball tlat mai penalty Saikhama FC lam an sipur su zo thei turin hun tran nei der mai an nora soitang khanin thorim ra seng thei turin hun tran nei tlat mai kentala amuna tang nia
amonat suya up Kanan FC van duai le maya penalty an choi hlau maya hei achiang angreng viau in ka ria tun tuma chuan natural position le position lo tiang chika taksa betan vo pet perani ngot lo chuan VR kan hmang ve lawa chuwang chuan natural position ani ati angle rang rang atanga en ang chika a thei ve lem lo ani ti kha she pot taila football fans tan chuan hei chu tutluk na dik lo ani lo ti an pom ve kareng kan thian pa in ti football expert zet maina soi thin chu hei defend lelam Saikhama kawn FC lam player pathum pharwal thot maya player pathum pali velan pharwal thot thi jon an lo handball du khop mai ti kha rechuak zok mai pernol ani o achiang ani kan complain veo mai ro chu abaun gear le Mizo Premier League ka ago som na khongin an sipura su zauta amona tisual de union lang khi boka loma gola chuya jo jona dang tha tak zetani ma train kim kima remla la kirana va tran thaem kirana gola traya kiran chetri gol moi le tuk tak mai ma train kan mule tange nge tlang nuam tlang wal nge mai khanin gol moi set mai training bon le tuk mai anei nu aron chui luta enon le tengki alut moi ni puetan a har sal tuk to Saikhama kawn laman ron tluang chho viawa minute somnga pariat na penalty atang first half goal an draw na goal an thuna ti chuan minute somnga pariat na goal moi tak main ma an ron thruai le ta chi aboka mi puyau thom po thadur dur khop mai Kanan FC lam aidei football tournament a semi final ni pet kai thei khopin an tha aidei kan ti chon Mizo Premier League club te inel na tho khan hi a mai ro chu Mizo Premier League kai ro an han tal boi de uleka coach thak ngai khop te khan han omani a loma bola tangin ava moi te em a goal ta Kanan FC lam an sipur an sut tange nge lan sanga ben satanga ron lut liam thutlunga ron thak tu khanin goal thataka ron khong ani Kanan FC lamin goal thuman nei veta en non le tai laki a har satoni offside box yo ti seta back volley khap athare khop maya goal ban an per zawa khami kha taulu tani 3-3 ni ta kian ta ti seta goal bana per box ya thutlunga tan lan sang tan tok Kanan FC goal thunna ball run in for pen incident pahni oma heta hian Kanan player pakhat thi ki alo tluwa man zala mi ang khachuri se penalty viau mai theni ti chon ball khi keeperin ron beng chuaka heta an ball in chu a hian Kanan player le Saikhama kawn player hian ken han khaya ti chuan a pet fuem ka shelova amaro chu lang a hlia wangin Saikhama kawn player khe tluwa referee khera hmunai khop maya fall hamna tla ka ngai lo ni na langa ti chuan ball kal zela a goal zui ta ne aka ron tilan le na chan kher po heng te po a top Buaina nen in ka inhoina nei thengem ti wang te mai ani em Tole FC le MLS FC tumanga chan mari le din thar ting zong khani theina oma Tole FC le lam song tak chuan din mura thaviau dona MLS FC lam chuti ro chuan fight thei viau ta Saikhama kawn FC goal leta amai ro chu fall a man tat mai no referee kuta thaka red card zira match masa red card kan muto tun trumpo red card kan muleta zira ka chu tu lo referee vanam sok maya match masa lama po khan referee kut thak ang deu tai phakan muwa tun game apo are sateo hela hi ni hun top dona thil lian tham thleng ta chu minute somkwa pakhat minute somkwa pani don ani to minute li pek balania minute claim te chawm to a fall so lama oma ti chuan relam goalkeeper in hliam palan oma wangi ti zok teng an pe pheya keeper in ron vor pheya ti chuan goal an chan tira hamaro chu referee fall a hama temper control zo lo
maron omaron pheya referee aron kuai deuh sok maya en chiang tiang khang lai thil thleng chhoka hi referee thutluk na dik lo ani rengem ti kha chiang takin kan enang enon le chin la tu na thlenga ha ke khai slow motion zoom in en tiang ke Saikhama kawn chiang in ka ria kha chu til mu nei lo wa chhuwa lo chaw ani hei tan lam nei mi lo in kan ena hei chu VAR po om sela uluk takin angle rang ranga tang po in en sela fall an ha manga yellow card an pe hial nge mai the ni referee then khat phei chuan he ball tlo to pa hi te tiang beiden fia khop mai referee hian ham dik thlape ti ka mu dan ani thlenga ha ke khai chiang ani ke kha khai sang theta a hloi thadewa ke kha ti chun heta kan en let lenga atlua referee fall a hama chuan red card a pek na kha referee here on ring hiao nge ni referee kun lai poron hoizok maya ti chon aron pot piala ti tiang ana chuna lo nga amaro chu a action lan tir ka referee za lo na ni amaro chu o mani tiang hun poimo to hian goal thun nge na tura goal poimo lutuk athuna fall a ham hlau maya a fall dan pokha ma chu chiang ber fall ham to na ti chiang ber ani oma amara chu thin rim thlak dona referee khi tiron ti mai pokhi ama adem om lo rolin referee red card tan pe pokhi referee khiana ti tur dik takati pokani sportman real rupudik tak chu heti hunen in sum thei hun thin kha ania khovel huapa professional footballer te po ani sum zolo fo thin ni maro chu referee na ti tur dik takalo ti boka chon an ki paron tlan phei nal maya hei hi referee kuta thaka red card zira match masa red card kan muto tun tumpo red card kan muleta zira kha chu tu lo referee vanam sok maya match masa lama pokhan referee kut thak amaro chu hei an ki par hi captain am ben seng ka musual lowin ka ria captain am ben senga captain ani a soi tur ron nam son sok maya yellow card a mu hial ka lo ring zo ka amaro chu lelam polin ron question vat thunga lelam ki paron question tu hi chuan kip referee chan na lama ngai ta ila ti chuan nei heta koi pheya ti chuan Saikhama kawn player hian lo po thena tuma ti chuan hei Kanan FC keeper hian lo rek deuh sok ve lo the lop maya Saikhama kawn lamin an du lo reng kha kha chu Buaina tipun lun zual thei thil ani vele tlat ani sumangai golan khung khan ta na poimo sia a boruak a sang lo thei lo zira red card no chuania zira tellutuk lo deu boka boro ka dai deuh nuwa hei an captainin an keeperin oluk takin referee hena thil aron soi thale a hlo tlin khar chori nom to lo ni chan chu referee hian a mo chiang hle ni na hriata khami Buaina chin kha an ni deuh nok maya player ten buaya tin kip referee han koi deuh sok te kha om boka hamaro chu khami chin ka muwa khan professional footballer te ponan ti lo bi kanilo football game sanga chuan hi aken tel pakhatani football in sual hi aken tel ne hetianga han rik de rap le han ti de phat chu football ti munom tu ti ngai nom tu boruak ti hot tu ti tam tu ni kha thil thleng chin kha a class lo na po ka shelowa
a thin na po ka shelawatin an thin rim na te oma an rik phat phat chan po thil om takani tu ma dem tur ka shelo le lam player referee thleng in dem tur anom lo tiếng trang khi chúng lâu thay lâu game bầu ruột sang tổ sợi tông Kanan semifinal lu na kong ta na thil poi mo tak khani miaw wang Kanan an lâu thay lâu trang không về trên pui red card man ho choni ve boke Kanan FC goalkeeper puya red card ale lama chan amuana alo rek type deu ang Kanan na kuai hera khami kha red card mu chan chu ni na langa mi te chu anin nam maya nin nor son maya tikhian ani chu nung lama tangki lo thuai lo wrestling tlat maya he chu red card an pe hi thil om lo ani lo ruak a top lama sang khop maya coaching staff lampo kat mo ngai nom ni na lang coaching staff lampo an tanga a om yellow card mu ngai no ma a om vel vek bo ro ka sanga yellow card ron pe a referee hian game a conduct tha hlei ka ria hemi chungchanga tin fall chungchanga po a uluk khopin ka ria han en let a replay han en let thlap po hian a thutluk na ho kha ka afu hlom riawani adiklawe han ti thei turom lo VR nen po han tang kop sela adiklawe han ti hulhwal tur mit ladeu zak khawa khan om in she bi kemle ka shelo le comment lamate iron soinge ke chon ka shelo wa game a conduct tha hle ni match ma salama khatiang nei noi ni to wang khan mi tam takin referee nirang tidik lo ne nga ti kharil ruwa kan punghal thupa adiklo hle kha ril ru lo put ngal ngot khathil fu lo hle lo ni ti aron lang halin ka sia ti chuan match su khati khananin ne tok chawa la box sia ole tikhan inkhel chu kan zo fel ta 3-3 in thel an ngai ta ani inkhel bo ruak changa o inkhel zawa inkhel bo ruak changa o ka soi kha match sina kha jon an Buaina le thil sang sang kha a thing le han professional lo lutuk om lem lo amaro chu hei hi a thing tho tari hei hi chu Saikhama kon lam coaching staff zinga mi ni ngei tur korpol ha hiron tlan lu ta ti chuan player ten an lo dang chung po in referee aron su kan ti dong eron nor deu nok maya hei hi chu action na zahthlak a om khopin arin omani an langei poin arin om match te kha ma po hen en let le sela an referee tutluk nai en let le sela kalo in zoom lo chu ative hial in karengani inkhel zawa bo ruak om zui le a kha chu athul lutuk to lo ani Saikhama kon FC laman lung oi lo khop maya ngapo chani ta second golden mun chu 3-3 ani ye Saikhama kon FC tan kiran setri Tizong kami chun zom chia kha hemi pon lama hian Buaina te naw ti mai teng fence lama tangin lo om boka he ta het fence anin hor khoma ground na lu tum thin rim tlan lu tum ti hriat jang rang tizong ground duty ho hi an roll thar seng song hlom khop maya an lo danga an theng angin he lo nam chuak ve an lo dang ve na sa ni
anu tling pui pui lu ti ro an ti enge lu sela referee kha kut thak sela an ti nge mani o amak khop maya chi chon hei hela ya hian ke kor bul tum ha kor var ha hi aron lu tani aron lon liama mi dang hi chu hei an chang na em em lem lo ani ani hi aron lu ta ti hian aron lon liama aron lu ta aron lut zak maya ti chong ground duty a chaka ding hi a hnung zanga a kalpai na va khoi se ground duty hian lut lo turin khi abana lo vuana alo vuana anam ngal sok maya ti chong ground duty na lo vuan let lia ground duty khian a ti tur dik tak ati ni a rek ngala akut le lama la vuana ti chuan khi en zui zel tenga kuta pai thak saka a ngonga reka nek lo chawani banglama nor phei zela anor phei zela rek zela thana thlak deuh ka ti chu khi khilai hnunga mi te khian ground duty khi an lo pot bet ani khi an lo pot bet ti po kan hmu theiang chu khi khi ground duty khian lo pot bet ran maya abip pha ka khian an thel tum na an ti thei to kan lo ti nge ka shelo pakhat ki ground duty dangin ron buai puya ala kok sok mai thina rim mel khop maya ramdang football po ania India football po ani thawa heng ground duty te thei to pa lo dang tu te then chon an bo thlu top zelani ground chunga tlan lu tum te tharum tho zonga che tum te hetiang ho hi an dang na thin khop mai engemaw in bak kai chot te chu amma se heti tak maya ground duty dan tum satli tu thin rim tak meu mewan norbet nok noen kutuma an tin wai men rek wai mai chu amak hle maya tin ground duty ho hit lei rol seng song rol thar lanau pangte te ni ti hriat the an zuam om te po ani deuh mana azia lo ka ti khop mai Mizoram football ngai na tu Mizoram football mangai tu te tan chuan tiang thila thleng fo thin mai hi arilu na thlak ani referee hian engki ban hu vek thil ti sual changan ne ti diklo changan ne ya a om china omani amaro chu thinrim aw chu puelan chu ti dana po hetiang volut se referee hi ko ta vo thlak don nge ni engti nge wa ti don chu ground duty hian tiang hen lo dana tum ani maya helai lo pot bet tu te po hi engen ril ro om ka shelawa amak he ground duty tan hi chuan hriat zui wang chi ani atlom thlak via win ka hriani ma ani duty ma ani na ati mai ani ya heti tak maya na tong le von be an ni mai hi chu a thlawang ka hau via wani ka ril runat pui viau ka chana ka da hian atlom thlak don vong hian ka shelu tuka tlei rol in ti pa ve rual chho rol thar in ti pa ve rual chho ta chuan mitui tlazoi khopa thin rim na ril runat na tur chu anin ka hria ne tiang thila hian MFA lam hian action an la training ka hria kong sang hian alo che over deuh big the feds apum puyang huwa phian an ti deuh top zel mai ka hria mirama chuan fence chumi chu tiang chu tiang khan an shem thina amaro chu kai ne chuan chumi fence chuan thunun zo lo wangin tiang chi top khan rem an club ang top 10 rem an ni thina hey kan Mizoram football kan hria MPL kha mani lo ka po kha tiang kha ni ya amaro che thil zong hi adik lo vek khar lo ani ti hi hriat a hun khopin ka hria dik lo anga kan hmu wanga field chunga tlan lu re ri ngot tum zel mai te engi chu a class lo deu tin ground duty hetianga han ti zui ngat pe hi chu ke aril ro lo na ve em ringot mai ni ka tor ka chan ma ni lo se an chana ka in da hian epori sela thil poimo tak ni ta chu tun lai khovela chuan hey VAR man harani to lo live telecast pe kania pakhat in chop sela replay atang hian referee hian tutluk na chiang le zual zok hian a hmu thei do nen ren oma
chubang chuan VR te po hi man chho tran a hun ve to lo mo he ding live telecast a pe ka chuan ti te kha ril ro chuan alo langa kan thu lo e mai po amaro chu hetiang Buaina kong tam takhi min pumpel tir thei chuan rin om VR en chung khan an thin rem zual pui te po lo in beng dai thin ma na le po ni se he thila hian player te an chemoi lo lova an tanga an lan tira amaro chu atopa referee ron tong tu tele player fans te tang chuan chemoi lo tak le munom lo tak mu tur chu om he video kan react te tin a video playback te he me ni kher lo po alung oi lo lam pol te pon eng fans lam nge ka shelo khoi lam nge ka shelo tu nge hriat the lawa he video replay hi en non the sila kadu pui khop mai